Assalamu alaikum, efirde zaman bugün Qırmızgalının 1034-cü kunu devam etmekte. Bu saatqa bölüm malumatlarının tanış etmege hazırmız. Rusiya Yuqarı Mahkemesi terrorizmde qabatlanğan 4 Qırım tatarının şikayetini baqa. Allah'a emanet olunuz. Ato veteranları kanunsuz ticaret toxtatılması için LNR ve DNR'ni blok edecek. Bu ticarette hem bu tarafı hem de teröristler tarafı kazana. Kereç köprünü kurmak mümkün, lakin o çok durmaz. Fiyatı ne kadar olacağı ve o ne kadar duracağı diğer mesele. Bugün Rusiyanın Yuqarı Mahkemesi terrorizmde qabatlanğan 4 Qırım tatarının şikayetini baqa başladı. Bu haqda advokat Emil Kurbedinov bildirdi. Aqyarlı Ruslan Zeytulayev, Rustem Vayitov, Nuri Primov ve Ferhat Seyfulayevni Rusiyanın Şimali Kafkaz Harbiy Mahkemesi Hizb-ut Tahrirga alaqasi bar deb terrorizmde qabatladı. Mahkeme Zeytulayevga 7 yıl hapis cezasını, uchini ise 5'er yıl belgilagan edi. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bizim Kırım Tatar halkımız ve bütün dinli bağlar. Bizden Rostov'dan sizge büyük selam. Allah sizge yardımcı olsun. Allah'a emanet olunuz. Amin. Rusiya Mahkemesi 2014 senesi Ukrainada devlet avdarılığı olğan deb qarar çıkargan. Mahkemege arizani Ukrainani terk etken sabık deputat Partiya Regionu Fırqasının azası Vladimir Aleynik bergen. Belli olğan ekibi 2013 senesinden sonunda Hakimiyet Ukraina ve Avrupa Birliği arasında asosiasiya imzalamağanı için Evromaydan başlagan edi. O 2014 senesinin başında Prezident Yanukovich Ukrainadan kaçkan son yekunlendi. Ukraina parlamentinin insan hakları vekili Valeriya Lutkovskaya Tunevon Ahmedjit taqiqat izolatorunda tutulğan meclis reisinin muavini Aqtemchiy Gozden ko'rishgan. Ziyaretde Rusiya zinadaşı Tatyana Maskalkova da iştirak etken. Bu ko'rishuvni kechirmek uchun bir qancha ay davomida muzokaralar o'tkazilgan edi. Lutkovskaya hapsda tutulğan 42 Ukraina vatandaşı ve siyasi mahbuslarning ko'rishmaga istagan, lakin tek 3'ning ko'rishmaga ruxsat berilgan. Ular arasında Aqtemchiy Goz da bar edi. Ukraina şarkındaki Ato zonasında Qırım tatarı Ruslan Mujdabayev vefat etken. O 60 yaşındaydı. Cebi arkadaşları bildirgene göre adamның yüregi toxtagan. Mujdabayev Kiyev Maydanını başından sonuna kadar keçkendir. Andan ise birden Cebege Ukraina şarkına gönüllü olarak Afgan yüzlüğünde ketken, sonra Aydar batalyonunda hizmet etken. O Qırımны işgalcilerden boşatmağa umut eteydi. Merhumni yarın saat 9'da Kiyev'nin Mustaqillik meydanında vedalaşacaklar. Cenazesi ise Kiyev civarındaki Bravary şehrinde kılınacak. Отстояли Майдан. Началась Донбасс. Майдан başlağandan berli da evge barmadım. 2 yıl oldu. Qırımны biz bermedik ve bermeyecekmiz. Qırım bu Ukraina. Ato o'tkirilgenne kadar qartaymağa haqqımız yok. Men 60 yaşında olsam da mındam. Bir gençni olsa da jengten kurtara bilem. Jeng bu gençlerinin işi değil, büyüklerinin işidir. Qırımga da mutlaka qaytacakmiz. Мы еще поедем в Крым. Мы еще поедем. Обязательно мы поедем. Ato veteranları DNR ve LNR'ni blok ete başlayacaklar. Böyle beyanatını ular o'tkirilgan matbuat konferensiyasi devamında seslendirdiler. Ularning sözlerine göre blokada işgalciler esirlikka algan Ukraina askerlerini azat etmegenleri için başlanacak. Şimdilik 300'ge yaqin Ukraina askeri teröristlerinin esirliginde buluna. Harbiy esirler azat etiligi shart olarak seslendirilgan edi. Teröristlerinin yolbaşçılığı bu talabni becermedi. Şu sebepten Ukraina sharqiy regionlarining qamashauı başlanacak.
дії, наприклад, Біз один инсанларға мисал оларақ өзлерінен отмек, су, қара боғдай алып кеткенлеріне тимейджекміз. Біз маден, комыр, ағач ташығанларынан оғрашачақмыз. Бұне бәрабер контрабанда оларақ ичкілікте бұйық пара қазаналар. Бұл рақы, шарап, коньяк, сигар ташылар. Контрабанда кечкен yollarını оғрендік. Бұл арби операция олажақ. Бұл тижаретте әм бұл тарафы, әм де террористлер тарафы қазана. Кереш көпірні құрмақ мүмкін, ләкин о чоқ тұрмас. Бұл вақта Русия Илімлер Академиясының эксперті Юрий Медовар білдірді. Оның сөздеріне көре та Советлер заманында Кереч боғазында тетқық кечіріп көпір құрылыш лейхасыны таздықламағанлар, чүнки шу ерінің геологиясы пек мөрекептір. Русия президенті есе көпірні 2018 сенесінің сонына қадар құрып битрежегін ишандыра. Иншаатның фияты 227 миллиард рублені тешкілете. Грязевой вулканизм. Суда чамур янардағылары бар, анда су алты ұпуқта ерлеші, су асты есе дағыла. Олар сваялар қақажақмыз дейлер, анда сваялар урмаға олмай. Чүнки бұл деңіз, анда су астында тақменен 80 метр қалынлықта балчық бар. Мұне бәрабер деңізге Дон век Кубань өзенлерінден сулар түші. Олар есе бұзлай, бұл есе фуртуна вазиетіне кетіре біле. Шымды олар ялыда ішлерін алып баралар. Сонра есе ачық деңізде ішлер өткерілмек керек. Бұл есе асылында башқа меселе. Көпір құрылышы бойынша лейхаға экспертиза өткерілмеді. Чүнки экспертиза нәтижелеріне кімсе месулетлікні өз бойына алмаға істемей. Бұл құрылыш Азақ деңізінің жанлыларыны өлдіре. Мұне бәрабер Қараве Азақ деңізлері арасында су деңішілі бозылажақ. Ершейні құрмақ мүмкін, ләкин оның фияты не қадар олажағы ве о не қадар тұражағы дегер меселе. К нашим баранам Борисоглебск. Фиданчық бала меркезі қыш байрамыны бағышлады. Балаларны ойын ер чешет конкурсларнен еглендірділер. Теселлеве Йылдызлар ансамблері чықышта бұлындылар. Тасилве инкишаф меркезінің шегіртлері есе чешет нумайшылар тақдим еттілер. Фиданчық меркезі 4-ші ел фалиет көстере, анда 100-ден зияде бала қатнай. Оларға ожалар ана тіліні, инглиз тіліні огретелер. Балалар шиырве, ерлар огренелер. Vatanımızda yaşap, başımızını ko'tarib yaşarmız ve bizim gelecek neslimiz mında yetişir ve men inanam ki bu ballar arasından İsmail Gasprinski'nin, Numan Çelebi-Cihan'ın, Bekir Çobanzade'nin işlerini devam edecek nesil ösüp çıkar. O kadar çok misafirimiz, o kadar çok dostlarımız geldi. Birinci kere balacıklara bakmağa. Ama balar da sevinip, onların ogüne çıkıp yırladılar, şenlendiler. Бұл саатқа олған соңки хаберіміз әдепіңізге қайырлы күнлер тілейм. Невбетекі яйынларымызны қачырманыз дайыма бізіле олыңыз.